أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watu kufikao siku wazima harima mahadisi hatu siku leo inu kawaida huka rihundane samahani mdogo telefoni sainu wanama ikao siku wazima harima mahadisi hatu ya heza laia haina usiku siku anisa ekarhunda na vanu rambe izo ikao ndori aminiyo harima siasa nizo ikao ngari kubaliyo harima siasa juma izo ra amini na rawa amini rawa tendeza ni ideoloji politiki ikao do sisiri aminiyo uskala wainu wakomori wenji wakaulindi ya ukana wanrua juwe esharidaji shahi makandida ikaodo wajoka uhenda haramaze ni chaguzi razigabili za hushiana ima depute yanda mawakala wa hensi ya hatu ikao ngwalindao wende warenge manda ya rangu 2025 ata 2029-2030 manda ikao da hisao ya hema depute wanualiwa basainu. Je pense que ngwa harma session ya mwiso ya hema manda ya hao yabo lazima wanuenda harma chaguzi ili wandu wende watsahe manda hindwa jina ili wandu wende watsahe mawakala wandwa jina harma le jumba la wanabunge dangazija la Komoro shabavuni mabo ngabaje chaguzi za hema depute za hema maire wahemiji hatu wajau ikao gazijo ufanishiha harima ya deuxième tour ya hizo nchaguzi za hema depute. Siku leo inu wakomori wenji alaikum salam mwana majae mwana ma commissaire salam alaikum mwana mon frère Kibala salam alaikum Raji Suleiman salam alaikum. Siku leo inu wandu wenji wakaulindia hamundo umtola waheze ze candidature kirasmi zahe madepute wajuka uhenda ni makandida waruhusula wende harima zenye chaguzi zahe madepute ni mamer yabo wangu pia wakanti wakaulindia waheze janibu za siasa makandida maindependant makandida ikao ngwanza wa renouveler ze mandats zao wanti pia hena wandu wakanti wakaulindia ze candidats wakaulindia et cour suprême waji prononcer Léo ce qui a été fait la cour s'est prononcée uswale wein rikawambia nkarma ze candidature zakabo pia waka candidature zakana wana belbala waka candidature zakana wana mashaka alaikum salam waka candidature ikao zikao wanaka udutenga zo validewa kazna validewa shabaka candidature ikao ria abantu juzi riwonesa rifanya mna demonstration rifanya mna analysis mtiti riwonesa kana eka rendu hanza ribakishe harimwa de candidature ya waziri mzamani wa hizi habari za ndani Mohamed Daoud Kiki ibahate yinshi hena mnarafanyiza analizi alaikum salam mwana matamu hena mnarafanya za analizi za hatu haina mnaraona haina mnaradunga haina mnarasoma ambabi ya sharia haina mnashanziwa haina mnaraona zero pia rihakikisha amwachie ya ukana candidature ya Mohamed Daoud Kiki ibahate yinji kena uvalidewa rikuonesa isa sababisha juridiquement candidature yahe itijo validewa ikao wae Mohamed Daoud Kiki hakaujua
ya ukai candidature yahe kaitina bahati ya ukai validewa ni Cour supreme wanroa hewenji wakisharia wakaujua ke candidature ya Mohamed Daoud bahati yinji kena validewa kisharia he sharia enamna ikao ya ipresente leo ya Cour supreme wajiprononce namna ikao wariba haki izo ikao do rahamba usikwa juzi wakonfirme zile analizi za hatu baishe kwa njia en profondeur armaze détail cha au moins waonesa la position sisirakanio hau zila vision vanu sisirakawona yabodo vano Cour supreme leo wari confirme ya uka effectivement ya candidature ya Mohamed Daoud Kiki keiti valide ya uka ya ke candidat harima lejera la domonide, ce qui fait que harima lejera la domonide awaba sainu et candidat ulo yu candidat mzi mabay c'est Dayan voilà pour la Dayan Redouane o de candidat ulo harima lejera ilo bay yabo sisi ngarele wao ya ukana izora kuhamba rikana haki usiku wa juzi hemba bititira elewa hemba bititira kawamini hemba bititira soma hemba bititika o rish awange awaba sayini zabakisha hindi izabakisha ndoka umjohatu banu leo do huja jeri wonesi wa Komoro wonti pia yokana vanuza nchaguzi za hema depute zinu nchaguzi kao reka zalindi ya karaisi reka tiazali reka kikida karaisi reka tinda reka munyibaraka reka Dr Salim reka Abdussoefu peu importe ye president hajoka karaisi wana basainu omahaunu wajoka voti 2025 wajoka voti za madepute hauka zoneda tous les 5 ans, ce qui veut dire kabo haina wakati wajoka wakaufanyisha haina wakati wajoka raisi mrajina hau haina wakati wajoka fondement ya madepute omahaunu wajoka voti ambaye sinsikitishao dabuyokana ngamfikiri hama wenje huwa Komori walio kinyume mwazali no winji wa huwa Komori washangiria wa siasa jimla isazali wahisa wasuli daraja ngwaelewao ya ukana haina wakati wajoka ukanyichaguzi lazima wandu wajitekeleze namna ikao wachague mruikao BCE c'est la première fois ya njia harima zihazizini BCE wai mruikao alaikum salam kajakana dhamana jana kajakana dhamana juzi shale oha wasuli daraja ukangena dhamana lazima rimtendeze ili radira ono bahanu yajoka wasuli Roi Komoro wale kinyume na azali, Roi Komoro wale dauna azali, shayo de namna wo wafikiri. Isababisha upande wa janibu ya siasa ya CRC ya tendelo nuswa Mohamed Belu rielewa ya ukana haina bavu na ribehe surwa ya zawandu ika wongwa enkarneo inu system ya nyumeni ya tilonziani ne mhuwa hejaula na ne madhoma na wa janibu ya siasa ya CRC nadoka wandwa emerge sur za nyumeni harumwe administration ya Komori harumwe parlement ya Komori wandu waonese ukana vanu ngarenda haruma barnamaj ngarenda haruma wakati mrajini walio haruma rezo sosio starabu walio haruma rezo sosio ikao ngwao haruma fali kizindwa jina hambu ya hao warejezera isi sambi warejezi Mohamed Ali Swalihi Mamadou warejezi Hassan Hamadi warejezi la tango ika wakana inti pendant plus de 40 ans wakana inti wanda wala wanruika wala he carnaval ya hena fumbidi au place de la République na wala weze rezo sosio wanza wa warejezi ala nyaukana singarieli wao yaukana wandu wao litengo hilo ngwajuju ukao urofanya hazi wazima shaharu mabandu za dhamana lazima wake ekite wake partage egal hao wandu wa emerge surwa za nyumeni wandu wa nyumeni wajanibu za wafikira mbali na mbali za nyumeni ili wandu warumeti leo tishia waka ya conference de presse tidungu conference de presse ya Mohamed Daoud na Ibrahim Mohamed Soule papa na Razija ikao
ya objectif ya hao wenda harma election wanosa wenda wale harma election shati kanzani ni utaka wandu wa zambavo sio no mastanjabu sofi wambeze ndogo hizo shabon yakandauka sijanshangaza wongo harma rewa ya ukana hena wakati wandu wajoka election ngwajoba kisha harma langage ya marisiza ya hao harma langage ya utaha wabadili wa Komori ye memoire badala ya ukawa basa inu wafanye kampanye badala ya ukawa basa inu warangari ye sur le champ warangari ye harma marengo ye Ibrahim Ametsuli harma umkabala umoroniner ya shindane fikra dena Sharifa Abdalla harma mabavu yao washindane realization baina hao waili izowafanya nizojoba lile mabavu ya hao sawa ne mabavu manrajina shale tengola Mohamed Daoud na Razidana wabakisha harma la jimbo la asili la rango 2019 fond de solieza za votinga zo hiba ngwajo fanja halafu wadiwaza kabala oranzo wane wakati walobala wababa isao wa Komori zankili wanzao watio wa Komori izo wo wafikiri yo watia haruma zito zao na bala sisi ngasi sur le terrain garbate campagne garone sao izo rifanyao garone sao izo rutuko fanya garone sao izo rafanya haruma nsi namna ya ukana wa Komori warinike uaminifu halafu siku heze votika zija ema kandida watu wavote waza vote zihibu wadiwaza ukana wakati wabidi waelezo wa Komori ishatongeza bidi wavotewa wakaya haruma ndogo zindwa jina wakaya harima rewa wakaya harima kafe harima mabanda hao neze baraza za hao halafu wakati waza chaguzi waza haja wababaiha wadanganya zitwa paske makandida wahezi wachagulu makandida wahezi wavotewa iyo c'est normal. Mtsabu haji yafanya entraînement wedo haruma machi yeke kasawa na mtsabu haji atupa rufanya entraînement hau wakati mtsabu haji bida fanya entraînement shaha kanti ngwangalio wandu wafanya wa entraînement woko akasawa yode mana rabokana ibe hata yinji encore une fois ema kandida wahejani bia CRC ngwajo vira wajo chagulwa haruma mabavu menji njaba de mabavu pia basho tujibi onge wa vote mabavu pia shaga mjukana haruma mabavu menji kabisa ema kandida wa janibi ya CRC ngwajo chagulu kangara zoruba kisharama logique waude makandida walio haruma campagne waude makandida ikao wasawa dépasser ye cadre ya conférence de presse ya dohamba banu bane bidio fanya izo sazibiri abasainu wanungo buharima namna ya ueleza izo zafanyishia nizichoko fanyishia nizifanyishia Mohamed Daoud ngojo kanti haruma lekio la hao la haina conférence de presse haina trasi haina masiwa haina mtana kotabu ngojo kanti shaga bondo nzima ri aminio kasina ndo nzima ri aminio kana haina kandida ya chagulo ende wakili eberamu ya hejani ya serse haruma zenye chaguzi zinu yabo haisanye na namna na ningena barnamaji ya ibali yao yenda ileshe maraia wahedavu emaraia waheshaisiwa ili wamnike uaminifu oka zinu hazika au zanisofanyishia avant même les élections za janvier za juzi za maraisi ne ma gouverneur zinu hazani nous continuité parce que kawiyele wakananga sina voti resilinda sina voti za maraisi na ma gouverneur ichodunga za ma député na ma maire yabo wandu wafanya namna kwa wandu wafanya hazi harima ze voti hizo zonne yabo basainu sisi ngarendao rahare umpira akeza entraînement isazifanyishia ngarijua namna rijoka utemabi ngarijua namna rijoka rumpira ngarijua ima adversary wa hatu ngarijua haina bavu ya adversary rijoka humgabili namna rijoka humgabili hatari hunde zenye chaguzi izoro weka ngarizijuao abo ngebo rizijuao rijitayarisha kwa jerema bieni kanga stayari haina bahanu namna bidiri fanye harume kampanyatu gastayari gardo fanya nori rompira unu rehundane ni mawakala wenji haruma le jumba la mawakala la hamramba haukana ikaleo ramba garanda haruma voti rekubaliana kangarda haruma voti ya horangu janvier ya juzi rehisanga sina ndaba hindi sina jadwal sina tableau
rionao enamna rijoka utsabuha harma ze votizim enamna rijoka ukaza ze pion zatu harma ze votizim enamna rijoka ufanya ze ndogo zatu harma ze votizim hauka zinu votizam sione sharia zinu votizam lokana haina mahawatsanu kapachoka ni chaguzi harumwensi yabo sisi ukitswani yatu ranguze votiza 2020 hansi ma député yabo isanga ritwali yao et ma député rjuko wahansi en 2029 5 ans après alaykoum salam yabo izo mdongao isa ritwali ya rais abonge leo kabatiza ukaondoja fanyina ni marisiza kabatsa ukaondoja shangazane kabatsa ukaondoja dorama hiyo la hamba ula kajamba yo anzende kandida haisangu juli hani holeo yoduka kan kandida haisangu juli hani honjilo sikwa leo yenu. Rendez-vous le 18 ze campagne, le 18 ou le 15 ze campagne joka ubulwa eka ze campagne zisa zibulwa wakati hiyo ompira nga ureshi hao harima imabavu ya hatu yerisala mina jere ya nusia wandundasi arilio haruma siasa nzima riwanao haruma siasa nzima rifanyao siasa nzima tikawanza relewane ndongo nzima hauka ngamono ngamshio ngamjuo ngarambila nao ngaringa waunusu ya haore hadisi yo yaukana waneka mruha hakubali yauka ngamiharuma janibu ya siasa fulani haweka mruha hakubali yaukana amiharuma kandida fulani ngamkubali kandida fulani ikawa ndu sawa kubaliana hizo pia yavo wabakisha ndongo nzima duka mdu yabakisha loyal mdu yabakisha fidèle les instructions les décisions ikao ngazijo urengwa harimwe parti tsamandro kamdu hakubali ya ukavanu minga miharuma parti liwe kamdu hakubali ya ukana ngamiharuma janibu ya siasa fulani janibu ya siasa yangu serse janibu ya siasa hiyo ngaribi hau kandida harimwe bambao yambwani yawe kandida iwamwe bambao yambwani ngamfeze parte harimwe serse ngamkubali kende janibu ya siasa yangu yabo lazima ye obligation politique ye obligation ki demokrasi lazima nike loyal ni dunge ni stehi ze decision za rengwa na janibu ya siasa serse ngamzambo parce que tadiso tishia wanarongo watiti shagamu amini yoka jomkinisha kawa la dawla maopoza parce que hondu maopoza do akauzamba banunga bwandro hanyu ikaunga amini yoka kwa na vote makandida wanyu harume bavu wazambao ngamjoka ngwa jojo hirumia yoka prétexte wa démoraliser certaines personnes rilio harume janibi ya siasa nzi sha wallahi la adhim ngamu amini yoka haina mwana chama uamini siasa jimla rais Azali uamini janibi ya siasa serse wati mrika ujo demoralizewa moralement wahia kubali ya ukana bala kweli kanaka ani bala kweli wandu wa serse kwanaka vote makandida wa serse sha ekaito kanga wandu amande heli sikahanzani waeleze ni walamwe esura ani ni walamwe ya akili waelewe ya ukana haina bwana riwa nao ya kisiasa, je dis bien ya kisiasa ngariwa nao hejanibu ya siasa ya he serse ngariwa nao he siasa jimla ya he mhu wa he jaula ngariwa nao haukanga sina jani gasina parti politique gasina ideologie politique gasina mikonti gasina mishinzi ya hanse janibu ya siasa ya hatu gasina na mengoni mwe mishinzi ya janibu ya siasa duka wakena mawakala duka wakena wandu wavotewa duka warume insi yo mengoni mwe mishinzi ani general haruma dunia kamil yukoka haruma janibu ya siasa ya parti emishinzi yo isai hansiwa sehazi zifanyishiha wachagura makandida haina bavu wabewa kandida wedia wakili ejanibu ya siasa ya serse wedia wakili ejanibu ya siasa ya serse ni makandida wao
garwalindao na obligation de resultat, garwalindao waribadili ushinzi kuja harma zenye chaguzi, uja harma imabavu ya hatu, uja harma bureau national ya HCRC. Ni zenye shinzi hizo mazijohuja kala usima militant waheze janibu za siasa ya CRC rajihunda harma mabavu nemiji nemiraya ani rijimuiye rizingara na matza rizingara na mihono ribate campagne pour nos candidats dans toutes les régions du pays. Rantinzouani, Mali, Wenangazija. Il faut battre campagne. Ouatio sur le terrain. Walio harmez les réseaux sociaux. Il faut battre campagne. Vanu baishe mroha tujaha partage. Ya video ya hangu. Hawa partage. Foto lifanya campagne ya kandida wa CRC. Wambajini, hawa bambao, hawa moroni, na balawe timaiho, vala hufanya kampani, vala hushangiria. Haukanga abu ya tuona harumwe miuri yangu, ujoka uja yaione harumwe miuri yaho. Gabu mbambao, yambuani ya tuona harumwe miuri yangu, ya jaya yaiona wewe mrukango voti moroni, hawa mrika kandida waho mitsami hui. Yabu hufanya kampani, wahe kandida, wahe serse ulio bambao yambuani. Hiyo ni namna siasa ifanyishi yao. Na hiyo ni namna siwana wa janibi ya siasa sasa. Rwakiliwe siasa jimla hemu wa jaula rifanyao. Ibwana rendao ndiyo. Risijariba ibulu ezitwa. Risijariba nganyiwe ezitwa. Wanduwa dobeho harma wanadeba. Watona mraba hindi. Watona faida. Wanduwa beho harma deba. Ika ungizo inutile. Ne siasa jimla roloniyo, ne janibu ya siasa ya CRC, ridiwaza umuhimu wa hizo rabidiri fanye, ranzidu usiku wa leo inu, ze listi za tola, definitivement, waswili, wandu watija waridanga nyezito. Wandu waelewi ya ukana rangu wakati, ze listi za tolo, ya ukana kandida wa bamba wa fulani kaza, kandida wa moroni fulani kaza, sangyo officiel, ya we kampani hisa ya andisa. Ça veut dire qu'abo garendao haruma au mwiso wa heze pré-campagne, début de campagne. Nabo le début de campagne c'est ça. Ukamra jimouye mayo. Faire campagne pour son candidat dans sa région, dans sa ville, dans son quartier, chez lui. Hata usiku wa heze voti. Iyo ni bwana ni wanao ni aminio ya ukana. Haina mtu mwanachama wa CRC ubohanueli yu ni bwana ya joka hiwana. Watukufu mkafikiria ukana sina ukamle amjukupe babi titi. Nifanyi mnamsafara mtiti wanabo hainu ndewo la gari nirejei jarudwa tena rekontinue video ya hatu. Jarudwa rekontinue video ya hatu. Auka Garjoya ukana. Garjoya ukana. Garjoya ukana. Wanu. Garjoya ukana. Sarmansi ikao. Sarmamji ikao. Asna grevuan. Watima busi harmamji wa hatu. Wala zima. Waluhu landodo. Ndawe wasaha. Bas abonge harima zerongo nazishi ya usiku aliwe ino harima conference de presse ya razida wongo aminio ya ukana harima mkabala wa Moroni Nord na harima mkabala wa Moroni Sud kwa aminio ya ukana ngona makandida na izo kolingo na makandida chansu amini ya ukana ngona makandida wajoka ulishangaza haruma kampanye na pre-kampanye
wakati kao wenjini wa hao hawema kandida walo no surtout le candidat walo Morenor o candidat ikao haka député halmum kabala huo sidabu ya haka député bahi sidabu ya haka député bahi sha haka na dhamana za daula sha haka dhamana za daula haka na dhamana za daula abunge wakazi wa mkabala wa Moroni Nord lazima ngwajua umuzisa izo yafanyia mkabala wao wakati kana zelo maana na wakati kana eka depute wa hebavu. Salut. Merci. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta porte. C'est la porte? Ouais. Ta porte? Ouais, je fais pas? Ouais, vas-y. Ah, je suis en direct. Non, t'es pas en direct, c'est moi qui suis en direct. C'est moi qui suis en direct, mais pas toi. TikTok ou Facebook? Non, j'ai pas un compte TikTok, moi. Ah ouais? C'est là-bas que se passent les débats. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit peut-être que je vais faire un tour. J'ai essayé d'ouvrir une fois, mais j'ai perdu le mot de passe et depuis là. Je me suis dit, bon, je préfère rester dans mon Facebook. Je regarde à ma place. Tranquillou. Je continue ma vidéo. Allez. Tranquillou. À tout à l'heure. Tu ramènes la clé? As. Wana martanzi samaha. Kaya mjua yoka. Asar mkabala ikao asar magrevu yabo lazima mndu yake tayari mdenda dutsaho alohule ndetsaho alohule moro hazini wasio masi basi mengoni mwese ndo kunazishia harima conference de presse ya uskwale wenu mimi zinamba zinshangaza kajanshangaza sikenga mwelewa ya ukana uwandunda wala wao haina wakati wanyanyichaguzi uwandunda wala wao nonga muamini kana umkabala wa Moroni Nord ngamkabili amini ya mkabala wa Moroni Sud waele wao ya ukana kwa nujua watendelwa ni mruika wa hawatendia jana kajashinda ya wabalilia kajashinda ya wambia izoikao ya wabalilia umuda wa mahamisanu ya kana dhamana haruma rejumba la mawakala ikaruma dhamana za daula tiba hiwa wanduika wakana dhamana haruma mji wa Moroni lewo ngwanza harudwa watsena wende wa renge dhamana za saya haruma mji wa Moroni ni aminio ya ukana uwandu wao washinda nao ne makandida wa janibi ya sersi haruma mikabala hiyo ngam amini ya ukana makandida wa janibi ya sersi ikao owenjini wa ho abasandu wa njiao haruma jiron ya politiki ya Komori ngam amini ya ukana mbabiti tamba wakati ntiti walo haruma se dhamana wabalilia marunda haungwa una ndongo haungwa una faliki zilio palpable zilio concret za uzipresente au wakazi wa mji wa Moroni reka Moroni Sud reka Moroni Nord sham amini kwa uwandu wao leo kwa nabuli ya mrikao harumu jana hakana dhamana jana haja leo mwanzani kwa dhamana watina ukahamba izo ya balilia wakazi
wanisha tongeza owinji wa madhamana wa rumaenti mahaya waza wenda hata wakata wasainu watosubutu tengela marengweni au watosubutu rongo watosubutu gabili wanrambia rongo dabukaka bati ulona zohambia imaraia juma hizo yafanya harmo muja ikawo ya kana dhamana harmo muja ikawo ya rumaenti mahaya kania Jorgo ikawo ngazi wa mankeo zisababisha warudi harumwe marengo ya hatu yonti pia kwa walona nkalizi wajao Léo Katsono Mruja l'ancien ministre Mohamed Daoud yenguru myoze nkalizi haja hadiwaza ukahaka waziri wa hezi habari za ndani hadiwaza ukaharumisa voti zinji harumwensi hadiwaza ukanahakana dhomana za hensi katina wakati hena wakata uziswa suala tu hausiwa wa majurnalisti wa mri yao bahi wa devie kabatu subuti hamugabili kabati usubuti hamuzisa qu'est-ce que tu as fait quand tu étais ministre de l'Intérieur? Et journaliste me dit mais quand yo usubuti hamugabili watsinauri ya omba fait swali Kao, je lui rends hommage. Yosubuti hamgabili. Shahena wakati Mohamed Daoud yanzawi ya pule bavuni feswari ngutumramene. Jibu le swala wa uzisiwa. Là, je sens un vrai journaliste. Jibu le swala wa uzisiwa. Parce que Mohamed Daoud kiki n'a aucune leçon ya unika wa Komori. Harumaze dwa mana ya zirenga harumaze tajahunda wa sainu. Kati na leçon parce que bavuni maze njema yafanyia nusu ya wandu wanzani wahe harumenti bavuni maze service ya zirande nusu ya wandu harumenti ya zirande nusu ya wandu harumenti sha ima banguzi nezingama nezejaraha ya zihanti harumenti ranzi wakatadika directeur de douane hata ya jaro hata ya rende ministre de l'intérieur hata jemunda basainu ikawa nwanza wakensi wa Luzamba katina leçon ya gouvernance ya huinika wa Komori izo tidami hamiche tide Zamba o shawandu wenji waziona wazienshi wajojo uzamba haufaso hana misha mtu za barindi ni watu Zamba mtu za barindi ni wekazoze mikuwa do haro Zamba na wandra banga sermansi kega unadhoma nabo lazima ngujwambilwa izo wafanyano nizo wafanya nayi izo wandu walokinywe mazali wota biheka ngwambilwa o zembi wafanyensi shangwa jojiruhusu wambe kazali ngufanja au msaidiyeja au beluja au fatiuja izo wajoji permete shekari wa himisa ekari wa himisa fasa fasa elinu ngarambila nao kabati usubuti kabati do subuti kwa tina tano warikaza wananyasi wananyao wanama wanzano wangu hejanibi ya siyarsi wananyasi wananyao siyasa ya siyarsi ni mhuwa hejaulu na mwishie mwelewe mtomu itwani hanyu ya uwandu wadoma opoza ya hatu leo walie mbidila washangiri yao zimame dadi swali hisambi washangiri yao le tengwe laru wallahi kwa tina ndungu wafanya harumensi wajoja warhimilie warambi ya ukabandri fanjar kakar hundu majawabu rawanika na mbuwe matsu rikubali ya ukana ngabo izora fanya rijifahariyo karifanya ngabo izora haratufanya zifanyishi hao uwandu wawe kawajaru mwemijia hanyo wakatoheze kampanyi uwandu wawe kawajaru mwebavu ya hanyo harumizo wakatoheze kampanyi wamhimiliani wamambiani kabano jao wanazali jao na mwauzise suala dzima izo mafanyia uwa Komori mazihansi marohar mwezi azali ya jazimenya ndazi izo mawaha azali ya haja ya jamenya ndazi izo mafanya wakati makana enzi ya mahakume mwaroha haumezi ya mahashirini mwaroha uchima mwaroha azali ya haja na fatihuna belu na msaidia waja wamenye ngendazi na mtu usele suala hilo wallahi kabati uko humra jawabu na mdu yafanya rongo we hata dozi siwa direkta sangu juwezi yafanya
masuala yao wandu wao wokwa hundu jawabu. Wallahi wokwa hundu jawabu harumwe masuala yao. Pashengu hile wao ya kwa kwati na wafanya wahundu bahati ya ukana wajaga saharma wakati ya ukana haina mndu gene nafasi ya urongu harumwe ze rezo sosio harumwe Facebooku waone nafasi ya ukana wambe wadeye wapueshe wafanyizu wanzao harumwambezi wanzao harumwaze rezo sosio waja wajiruhusu wa profite yabo watata ya dingoni mo wandu wao. Halafu wandu pia wakomori la majorite wafikirio haungu waelewao haungu wafikirio kabanu ye Komori yandisa randi 2016 wafikirio kabanu ye Komori yandisa juzi Rais Azali ya vote wa raisi. Izo dizo wandu wafikirio. Comment on va comprendre ya ukana Gassinya Daoula randi le 6 juillet 1975 rahunda na uhuru rangi independence Gassina wandu wa rumenti rangu wakati yo hata nusu hangu hata jeunda wasai Gassina wandu wakanavama na harumenti gasina 30 ans 40 ans Gassina wandu warenga vama na harumenti gasina 20 ans leo kwati harumezi nusu wa Komori wawarende malaika ya ukana wowa kana maha ya uwaza harumezi ya bongo ani ongo oma waraha raswafi kwa tina ntonto. Rais Azali arengezi 2016 ujaba sainu wodi ya rotenti rangwanti renge independence. Halafunga wandu wa Komori wa ele wao wakubaliwa wafikiru kama nzenu ngwezi zuzo kweli waheshimio wandu wao wawatiao mafu wawatiao mafulera ya ukakweli waro wandu wao waude mawatwani ya waone maero wa henti wanwakanio enti pendant plus de 30 ans wakanavama na za daula waamnio kakweli wandu wao wauda bidi wakenti yune maana ikao ngarrehemu ifikra ngarrehemu zemvu ngarrehemu yejuhudi ya hemu wa hejaula yejuhudi ya hemu wa hejaula hutsaha ya ukanaliu uwana wa Komori wasoma wamahamishashi wajuao zidhama wajuao warenga dhamana za daula wanjie warengeze dhamana ili ya ekarte mbavi ili haina mwana Mkomori ya jihisi ya ukanye ndensi yae ngamina izo njua au ngamina izo njua lazima nibalile nsi yangu. Yodi shatongeza sisi uwenjini wa hatu riaminiwe siyasara Isazali rijoba kishadingoni muyo rijo humshangiria rijo humdunga rijo haina namna humshangiria hatobahano Mwenyezi Mungu ajuri wasulishi inshallah. Amonge wanama watukufu sikawanza juste nifanye mna intervention woi ni onesi ya ukana ila video unafanya juzi par rapport ya candidature ya candidature ya Mohamed Daoud Kiki ya ipose harima umkabala wa Domoni 2 harima zi analyse harima zi nungo rahamba harima ze point razieleza kisharia embabu Mwenyezi Mungu yari jaili yari juao raonesa ze danger e kama Mohamed Daoud hakubaliwa na Cour Supreme yende kandida harun kabala unu ze danger zijoka urihundra harima zenye chaguzi za 2029 yawe sharia mshinzi ngashendo shararilwa e Cour Supreme reka wanishilia reka waishia video ya hangu reka waishia shatika uhamba ndungu ikao emadhamana wahe Cour Supreme wakauzijua wakauzibembea wakauona wakayodi hazi ya hao tirejeban leo njana mabieni ukana zila rakauduhamba au zila rahamba Mwenyezi Mungu hariba kabul Mwenyezi Mungu hakubali ya ukana hau esharia shirumishiha haina mda kakandida harumaisiwa kana ujua ukakandida harumaisiwa shindwa jina hamastehi ya sharia Mwenyezi Mungu hajalia e Cour Supreme wa valide wa invalide e candidature ya Mohamed Daoud Kiki
ikawa hakai depose harmum kabala wa domoni 2 ngabu suala la kanzante mnantru gieme Buhari wananyasi wa diaspora alaikum salam wananyasi wa diaspora kao si uka Faransa hunu winjinu hao surtout da sirlo Faransa si ufikiri ukabanunga si wastarabu hata hanu walo Komori wala hata mdo tuparo njaliko lianja sepe ha sepe sheika hundu bahati ya Faransa ye toka mstaarabu hanu wandu wasoma walo Komori bahata hanu wastarabu wajimunda Faransa hunu si wana wa Komori wa diaspora si regeza ukana garjoja ribakisha hunu hata kabo voti za voti ngizo Desambro hau ngizo Janvier raya rade Novembre amanzan ke kandida uharaziziwa hai wanonu wadhulumu wanonu kuturumia sharia banmi mana Mkomori wana amanzan ke kandida wananyasi wa diaspora na mhensi ustarabu angava rilo nuo rekubali ndogo nzima ya ukavala yodema hauzane 70 hauzane 80 90 do manga yakaudonda fufulia Komori no manga yakaudora ya bwele pasu ha Komori abasa inu wana wa Komori rwalo Komori rwalo hunu harima msomo harima akli wanu wa shida nao mbroti so janti ya ukanange Faransa ya bongo jo usiha zivotingi zo Janvier ngo jo usiha Novembre hamanzan de kandida bahantika Faransa tu vas côté la marche soleil tu vas côté la sarcelle ti jamu manzoni de kandida baba mujo baba makoshi hadiwa za kabala Komori rahwanzana kujanza ngabo sharia shirumilwao abo sharia shavoti shahambia ukane kangonzo ukikandida we mwana Mkomori ngojo ukakandida sheka ukuya sharmenti ngonzo ukikandida nganzo ukikomori mezi 6 kablia yabole au wanzo de kandida harma voti zilo Janvier yabonye nzo karangulo mois de mai hisanga we Komori wede wa installer ukenzi sans interruption engesa ila iyo ngaifanyao parti neze conditions za ukamana wa diaspora ya kubaliwa ya kikandida Komori halafu ngoporso hata wandu wasoma mdu hamazile haparozifanya en 2016 mdu ya soma réputé international habakisha hunu kwanzo le kandida za uraisi habakisha hunu hata 2 mois les élections habirede amanzo kandida hazilo wanu wanriao banu jao mais arrêtez kabo sharia shanzi noir sur blanc kangonzo kera ici anzo ke Komori 12 mois début de 6 mois jaihezi anzo ke Komori 12 mois avant wanzo wende député nganzo ke Komori 6 mois avant kaku jafanya hizo yonge ifazao parti ne masharti ya tongezawe kandidature yaho ikubaliwa hawi haralwa kawa diaspora wa Marseille kawa diaspora ya Planet Mars kawa diaspora wa Jupiter diaspora wa peu importe diaspora waho kabo sharia shilio Komori lazima ushistehi shende sabu zenye chaguzi nganzo ke 6 mois Komori avant sikwa heze election kakuti yabonge anilewa kandidature hilo sharti mingoni mu masharti ya joka ukubaliwa uharaziziwa wa Komori wa diaspora na mkeradhi babanu sidera hundra bahatira ya usiwaneze hamimu rajarahansi wa hunu shaka ituonesa ukabanunga siwa staarabu hauriso muhanu wa Komori kituonesa kayabo bori jahunu rishida ori hunu kostumu sarceli na marche opisa o marche soleil ya urti se kostumu za temi na AliExpress rivaya haweza Turki wala kituonesa kabalanga gardo shinda ustaarabu wa Komori haungardo shida akili wa Komori na mkeradhi amjumwambia ni hadisi en 2000 il y a 12 non décembre 2023 il a 12 là
ngami ho immigration tikaden nafanye brabendi carte d'identité ya mwana hangu alafu wana wasuli c'est en retard effectivement ngodu henda par ordre bahitede wana njia si hima mhadisida mina berseru hangu policier ulo bala ngamhadisida mina ngamushombu tsopono beha hala banunu mitija unrangu 7h hata 10h hein ranja njapara mais c'est quoi ça na shizungu chaque place na shizungu chaque place Dex na boulevard national gatungo pulano henda zimuka zahia manga oh Faransa c'est pas comme ça hey wallahi hatia wandu pia ndo daza watu mimi ngami bavuni ho mama froni bala mna upando bala mtishambu tobe ha umrafura tengele tletsunika effectivement wala mduka uyoka Marseille ngutu tafijo bala tandile jotol tengele baba wala tabumba samahani ayo Faransa nda hivi iyo prefecture nda hivi ya Faransa uko uhenda witori hureseve witori ufanya zero zaho wenzaho batishabu huvumbua prefecture ya Marseille hauze prefecture za Faransa hauze la mairie yede rambrede timus aizo ndazi haya bongo shindano nami niko nshio wakati labo yamba helila mushindano nami niko nshio ngoja la tikanae kartasi yangu ya Faransa bala ya séjour tabumba ngone kirtasino hata na mimi muka Faransa ya wema na husere swal amanzo unabie ayo prefecture nda hivi na deménage nzangu yo batile mautabi ya only yo ama prefecture nliyo to nambie prefecture bamjo deménage nzangu hai ngabo ngonzo shindane tababa wakati yo basana amanzo basana mshindano ikakutunabia yabo gamshidano ani namoni ankili ya Komori wa Komori wa diaspora rohunu riko urenda kabalanga sina ankili karde Komori hai kama gushanza ba wiwi abasani ngamshindano au début nja kanza nshindano tikanza renseignement shabasani namna ufanya huyo abasani ngamshindano hauna biye prefecture wakati wandu wadaza pia ngwarishili yao mwanzo na biye prefecture baswa mdukana Faransa Marseille ranzi yo ya nshio la préfecture ha wenda 3h du matin na bokuti suri kangu tukaunda abo 3h du matin yo parta déjà sanga bwandu yabo hatanga bwandu dogo fanya marche abasana walalao dans les parages mrungu walibo hurenge place wokuti suri ranzi kabana wewe lera ila wahenda ngutuka receive we demander passeport wokuchwa iparso suku yo Faransa hunu we ku iparso suku yo passage pas 3 semaines 2 semaines après halafu wasuli Komori namna nambia mbaba huja Komori passeport hangu je parso suku yo shanga bwandu hutende angenda étape par étape dossier hangu jawabani contrôler we rengo ibe habani contrôler idunge étape hata iwasuli harme impression halafu huja 8h wasuli 10h wani sorama hiyo no poano veha no mahala nungeshio harmo prefecture yao passeport ko hondo skui prefecture yao 3h du matin we sanga yao sur place wakati lemba baola boya saona nandiso mfanya demonstrations zile wakati la haelewa ya ukana banaza nunga kama bana tukanza fufulie bahari ya vakoti la marché opus hakanza fufulie sabomba karadhi ubulo ndo alo yabo afanye hazia hao sija huwa tarma mashebanga bandenje ngabo hutendea olo bandangu 6h du matin halafu sija basani ujahura lekio tikanza ndeje ndaba Tanzania oneso wananyasi lwa arme diaspora ikamtu wanzo harma voti Komori usawujitayarisha renga code electorali ukensi wisome bantu paswana habana hato winji wa huwa Komoro luhunu adongo jira kwanza wende harma voti banataka batya parosome code electorali sharia shaheze voti kabatya paroshisoma kabatya parengo wakati ya shisoma ngabu ya ukana ekanga we Faransa ngodo harma vote Komori jira sure ya ukana banu ngawa enregistrer harma ze fiche electoral ganzo kera sure kabanu hanziwa harima ze urlo zahe mwana mkomori wa votio
eske banu wa voti ranzi parce que banu ga wa Faransa watu harma za liste electoral ga wa Faransa wa Komoro walo Komori ka kwa tu harma liste electoral kwa tina carte za voti lewo ka harma diaspora ngwanzo do votiwa jira sure ranzi kana eske banu wewe ranzi ga harma liste ya wandu abidi wa vote ga votewa parce que wem Komori effectivement chaque harma liste ya wandu abidi wa vote ukutama liste ya wandu ko vote Komori yabo kuna votewa kam Komori hata yabo kuna votewa halafu wana wa diaspora watuparo anzi harma liste electoral wende hula ngwanza wa votewa wazilo wajawate ondu harma kiyo na hashashi na vanu tizilwa vanu ujau vanu fatihungu nrio vanu ngwanza wate msajaja vanu wewe eske ye devoir ya huifanya ranzi huja registre harmeze liste za wandu wako voti ranzi ekeze devoir za huja registre wanu voti ngebo akawo voti Komori ya hudungu ye masharti ya mnduko ya shibonze ikangwanza votewa hudungu haya wakatondwa dwangalia zindwa jina sheke hizo kazijareponde mtijamrita mahiyono ndokana baraka mtijamrita harma kankanka ndokana baraka haina mkomori wanza mimi mtujua ka un jour amjoda Komori nanzeni votewa mtujua kana un jour amjoda Komori nanzeni vote sha tijua kana tikarmo liste électorale tipashia ça fait plus de 10 ans lo Faransa shaina wakati naenda Komori ni uhenda hatobaha no liste électorale ziliyo seleti demande ka est-ce ngam figurer toujours harma liste électorale nyezengu shahidi nehenda ni uhenda titundu est-ce que banunga mfigure tunaka koli ngam figure baishe am votar ma bureau na ka hule ne adresse yangu na kanio sha au mwenga mi harma liste électorale haina wakati naenda Komori mi henda titundu ili jira suri yakana kama udunga modo Komori amanzo na vote hauna votewa shangam amini yakana harma condition kanga mi harma liste électorale yoke ngejula wataradudi ibaki shabasa nkamanzo na votewa 6 mois avant yabona tuamba 7 mois avant ni hundria kona sat installer Komori sat heze frame Komori yabotsa nani fanye reference ya hemwa na nyasi shebana harma umjiwa bangwa ka mingoni mweze nuza tongize candidature ya rekalewa dabo yakashebana kajaka ufigura harma liste electorale monsi bili kajastehi wo mhula mwana Mkomori uyeshibonzi anza wake kandida yabidi ya ufanye ngea ya kikandida na nduka yake Komori 6 mois avant zenye chaguzi kajaziste yabo deja zembilizo yabo hizo sa zimrekali sans aucun problème yabo hizo sa zimrekali halafu si urengeye kote irarangeo watina karanga le kote he sharia est-ce que vanu kabla ya ukani ni renge defense ya mwana nyasi shebana hau kandida hamanda ya rekali wa dans les mêmes conditions kabla ya renge defense ya est-ce que vanu ekisharia ha respecte est-ce que vanu hakar me sharia ranzi ekarenge hizo ritoli ya ranzi ka amro ya karma sharia ya wakati ngaratsa he rijuo emana wanu wamzia hindi sharti turenga defense rahari jaka rijoka eskwani mndu ya kamwe sharia ranzi c'est les informations razi parisa emanyasi nyasi shebana wabangwa la hambu wanie kajaka harma liste electorali monsi kajaste hiwo mhula wa mwana Mkomori uyeshibonze yakaye ho masiwani kabla ya heze nchaguzi mengoni maze condition ikawo zihanti wa harma sharia shaheze nchaguzi yakana haina mrazi stay hizo kajaziste ika oblige ya rekalewa kaka kandida ishu sharia na ranzo wakati mrianza wakende depute yungu dwa vote sharia ya lazima ustehi ranzi rahawu jaka wende washichagu izo ndi sasababisha
iza Mohamed Daoud sizele za banu juzi arme video yangu wadunge video yangu wa jabani ya juzi alaikum salam waelewa wadungu tifanya na demonstration wala ishatongeza candidature ya Mohamed Daoud ikawa ndio na bahati ya ukana ikartewa invalidewa ne Cour suprême. Effectivement Cour suprême wa invalide candidature ya Mohamed Daoud Kiki kaija validewa kana uka kandida harimo mkabala wa domoni 2 abunge watukufu au juste une intervention kwa masi unakanza nifanye ngarjona na tena harma video ya saa tena marhaba menji masimema.